mbola ravo magnano akory alatsika jiaby avanaby magnaraka atranatany ity vidéo il zay ataoko ty zay ifampizaratsika fo ny atao hoe ny kely mba fantatra ary entigny amaliagna sy itolasagna fagnazavagna amregny question zay alefanareo sy apetrakanareo regny ny anona zegny koragnatsika mahakasiky ny atao hoe nagnino ohatra amitsika agny olo jiaby ny tanora indrindrandrindra zegny efa tsy managna espoir atsony idokona amy tanindrazana fa mandeha mitsakaraka asa ny tany hafa. Ny constat hitatsika zegny dia tsisy asa amitsika ao, tsisy asa. Ino mahatonga zegny tsy fisiany asa zegny? Matetiky zegny atsika mivolagna hoe ny fanjakagna tsy magnino izy ty magnamboatra usine. C'est une fausse bonne idée les fomba fivolagnatsika zegny satria ampodikondray mandeha ary fa nisy vidéo nataontsika momba resaka zo hoe ny resaka politique industrielle ny fanjakana zegny tena marigny ankoatra ny secteur stratégique ny fanjakana tsy atao mamboatra usine fa ny fanjakana dia atao ametraka ny atao hoe politique d'attractivité. Zany hoe zegny io karaha ataony lehilahy maromaro misy magnangy mandaly zegny ke ro samby tiandreo zegny iviavy, samby magnano moyen zegny ro ahafahandreo mandresy lahatra igny iviavy hiaraka amindreo. Io ny atao hoe politique d'attractivité. Zany hoe zegny ny fanjakana tokotro mametraka reto point reto mba ahafahany olo mpamatsy vola le investisseur zegny na le groupe d'investisseurs s'intéresser amin'ny firenena io dia amizay fotoagna zegny ireo no magnamboatra usine dia en conséquence misy olo miasa, misy arena avy etc etc. Zegny zegny ny tegna rôle tokotro anagnan'ny fanjakana. Fa tsy hoe andeha agnamboatra usine isaka elakelan-tragno regny ary koa nareo maremarika zegny usine tantanin'ny fanjakana io dia tsy maintsy ataotsika ratsy fitatanana fo satria tafiditra ao agnatiny ao ny politique lasa mamatsy le antoko-panjakana le société sy ny sisa. Ka iresaka io politique d'attractivité io atsika nagnino ma zegny raha io tsy mipetraka amitsika agny ke mahatonga tsisy asa ny olo. Ary hitanareo fa hita Monaco zany miasa ho zaho. Monaco dia toerana raiky rocher io vato zegny zo 2 kilomètres carrés. Tsisy raha maniry eto tsisy nino. Kanefa Monaco anisany toerana principauté état manana ataotsika hoe arena be. Amin'ny alalan'ino? Amin'ny alalan'io resaka hoe attractivité io zegny marobe ny orinasa ireo multinational abo mametraka siège-ndreo aty a Monaco aty. Fa ho azaventsika izy. Ke ny fomba angazavantsika izy tsotra. Atsika zegny koa fa mikorana, atsika mangala raha comparable. Madagascar misy nosy maromaro marikitra atsika io. Fa ny tegna ataotsika hoe exemple tsara lena dia ny Maurice. Maurice nagnino io nosy hely io zay mitovy farodranomasina misy atsika nde izy aza elihely kokoa na amin'ny terme de population na amin'ny terme de superficie nefa ataotsika hoe Maurice amizao tsika mikoragna zao dia agnisany firenena izy koa amin'ny océan Indien edy ny koragny tegna tsara amin'ny resaka santé économique indrindrandrindra par rapport amitsika. Voanalohany ny investisseur dia tsy karazagna le volagna ningaragova igny hoe misy raha petrapetraka iro avy fo. Non, misy critère maro tsipindreo io critère koa fa feno ro avy. Zany hoe zegny ny amin'ny investissement ro mampiasa vola na magnamboatra usine sy ny namany zegny vola ampiasaindreo niany afaka 10 taogno ro vo miespérer commence mety bénéfice. Dikan'izay mila manana confiance zegny ireo hoe rassurer ireo hoe bon zay koa ndeha amity toerana ty ndeha ampiasa volana sy ny namany dia azony antoko fa afaka ty taogno zay commencement bénéfice ty tsisy raha ataotsika hoe anakorontana zegny sy ny karazany sy ny namany. Voalohany zegny raha ilaigna agnatin'ny
andrisegna lahatra ny investisseur dia raha zavandreo voalohany resaka hoe azafady stabilité politique. Ny stabilité politique ohatra raha zavatsika agny Maurice ya mipetraka tsara zegny le démocratie-ndreo ary ny alternance na pouvoir zegny pacifique. Kanefa aminatsika a Madagasikara démocratie zay misy eo ambony taratasy fa amin'ny pratikato zegny olo maneho hevitry tsy magnasa-pitondra. Anao mitsangana ny hevitrinao fo na tsy mandeha am-dalabe azy anao samborigny gadraigna mironagna dossier sy ny karazany. Avy eo ty crise post-électorale ty izy ka misy fifidianana amitsika tsy maintsy mandalovana crise fo izy io satria nagnino maro ny tsy fagnajana ny lalàna veno ary fa maro zegny olo fanehoan-kevitra vidéo natao mahakasika zegny sujet zegny hoe nagnino démocratie tsika tsy mandeha, nagnino zegny tsisy io stabilité politique io amitsika en raha jiaby zegny. Ary raha zegny dia efa hetsika iarahantsika mahita zegny hoe ny cas exemple misy am'zegny. Avy eo point magnaraka zavandreo investisseur koa ny atao hoe fiscalité. Ny fiscalité zegny karaha ohatra ataony amin'ny Maurice izy ty dia 15% ny impôt zay ifeny société. Io tsy miovaova, io tsy hoe mivadibady koa fa hoe niany izy zegny amaray izy miovahafa fa indrindrandrindra ireo zegny tsy magnano koa impôt sur pardon sur dividende. Hoazavetsika zegny ataontsika mitambatra zay le fagnazavagna azo magnaraka hoe donc il n'y a pas d'impôt sur dividende ary reo koa zegny mametraka accord de non double imposition. Ino le terme reo tiako volagny zegny. Raha ohatra zao ty misy ataontsika hoe misy société française de tiagnabiagna izy filiale-nany zany hoe zegny tia augmenter les profitabilité nany izy dia mizaha izy hoe bon andeha Maurice za andeha Maurice za satria nagnino déjà amin'ny resaka fiscalité c'est clair 15% zegny no impôt-tondro fa amin'ny toeny dividende raha magnano bénéfice zegny les sociétés les filiales agny Maurice igny bénéfice nany koa zegny rapatrieny alefana ny maison mère anaty en France dia ny état français zany tsy mi-imposer igny dividende zany zegny tsy avoa double impôt zegny ro. Donc managna intérêt zegny les filiales andefa agnapodagna le rapatriement ny vola ty amin'ny maison mère anany ary ny accord am'zay zegny misy fifangaragna am'le firenena rotonta hoe efa ny imposenao une fois les filiales-nay agny amin'ny Maurice agny dia zay aty en France zegny. Donc c'est samby gagnant zegny ny na Maurice roi Maurice na aty amin'ny ataontsika hoe maison mère aty en France. Ka ny tsika zegny tsy hainao mihitsy le magnazava fiscalité parce que c'est très complexe. Ary matetiky koa miovaova satria tsisy koa zegny atao hoe stabilité amin'ny resaka hoe fiscale. Magnaraka critère zavandreo koa ny atao hoe fomba famorogna le entreprise, création d'entreprise. Raha ohatra ka agny a Maurice agny azo lazaigny hoe eo amin'ny 3 jours ny fananganana ny société zany hoe en 3 jours anao société anao fa mitsangana ara-dalàna sy namany ary misy ny atao hoe guichet unique ary digital zany hoe zegny raha jiaby ao efa numérique efa amin'ny ataontsika amin'ny internet sy ny karaha nankamoregna zegny ny fomba fananganana la société parce que une fois société mitsangana ara-dalàna amin'ny fotoagna malaky une fois koa izy fa tokony opérationnel amin'ny démarche jiaby ataony mampiasa olo. Fa nitsika moa matetiky lenteur etsika zegny ndretsika fo zo io magnano copie mangataka copie firy andro copie igny voavy manombotra passeport firy andro passeport tsika igny voavy zany izy boka voa le démarche ataontsika hoe mbola misy taratasy boka alaigna hato inga chef nosony boka tsy vita signature sy namany dia milaza tareky koa tsika zegny agnatin'ny le raha zegny. Dia agnisan'ny critère koa izahavagna zegny attractivité zegny andrisegna lahatra le ireo investisseurs dia ny atao hoe zone économique. Zone économique io zegny dia toerana raiky ohatra zao ty agny Maurice mampiasa natao hoe zone franche industrielle na koa amitsika agny nagnano président Rajoelina tamin'ny hoe zone économique spéciale fa le raha tsy opérationnel
Ka io zone économique io agnazavaigna amitsika tsotsotra dia hoe misy toerana zegny géographique mihitsy dia amezana statut particulier zegny io. Zany hoe na amin'ny resaka fiscalité ankamoraigna zegny, na amin'ny resaka koa ataontsika hoe ny fisian'ny énergie agnato ao mbola ho resatsika io, na nataontsika hoe toerana mampamoramora ny fitondrasana entana amin'ny infrastructure amin'ny lalana, ny port, ny aéroport regny satria entana io zany koa fa voamboatrandreo ao le produit tsy maintsy exportendreo dia na par voie maritime na par voie aérienne sy ny karazany sy ny namany dia vao ny fomba firecrutena olo mba ho moramora fomba fitadiavana main d'œuvre sy ny karazany sy ny namany io misy. Ka nitsika agny eto matetiky igny zone Antananarivo ny Antsirabe igny fagnanovana raha. Kanefa etsika fa ko mbola Madagasikara dia atsika nosy tokony favorisena zegny zone zegny amin'ny ataontsika hoe iry Tamata, misy port Mavento, na Nosy na Diego, na Majunga, na Tuléar regny. Sady ma occasion koa mampiasa le olo agnato sy ny karazany sy ny namany. Ary anareo ny matadidy tsara fa problème am'izao hoe le misy moteur be Jirama igny andeha lefa tanà e. Posez-vous la question. Hoe nagnino ke raha fa tatamata avao na iny tsy hoe mboboka tamata avao izy za ingénieur en génie électrique dans polytechnique. Donc c'est quoi faire resaka machine de production d'énergie, transport d'énergie, distribution d'énergie io raha nianarako eko. Fa izy io zegny mila leva Antananarivo aty raha io sahirana amindray karakory tondrasana entre parenthèses. Au lieu que hoe ajano agny izy ataontsika fo moyen natsoritana izy mana le transport d'énergie ary occasion amin'ny miélectrifier ireny tanàna andalovan'ny fily jiaby regny sy ny sisa dia olo jiaby mahazo tombotsoa agnatiny ao. Fa eto ma zegny atsika agnatin'le fitondrana trop centralisé ty dia zay ary io zegny tsy itovizatsika agny amin'ny Maurice satria reo zegny efa performant be zegny ny atao hoe zone franche industrielle ndreo io. Dia vo ty sujet raiky ty koa na point raiky ty tena mahatomboka. Ny industrie sy ny namany dia tsy mandeha amin'ny pédale na mandeha amin'ny rano fa mandeha amin'ny énergie. Ny agny amin'izareo agny voalohany électricité stable, zany hoe zegny disponibilité 24/24, 7 jours sur 7. Ary à bas coût. Fa ny antsikany azao tsy may problème na tsika olotsotra na nino na société na PME na petite entreprise sy ny namany may problème na Jirama hatreto tsy mety vaovà. Impiry firy vola ny injecté ny fanjakana amin'io Jirama io. Firy ary fa mivolagna mihitsy ny mpamatsy volantsika hoe ajanonareo zo fa atsika tsy tafaboaka amin'io raha fa tokony solution hafa atao agnatiny ao. Voa afaka omaly sa nomaly zegny nisy nagnano la grève ro tagny amin'ny Imedy Tsiatosika. Hitanareo karakory nataony gendarmerie ny réagir. Regny nefa agnisany ataontsika hoe pub ratsy ataontsika mihitsy. Za zao zay raha ohatra investisseur za andeha agnanana usine Jirama électricité agnatin'ny andro raiky 2 heures par jour fo izy mandeha. Olo dala karakory mandeha nangana usine nany andeha ndany vola izy après 10 ans izy mety mahita bénéfice nany pour avoir l'électricité disponible ataontsika hoe na jiro na rano 1 heure ou 2 heures par heure. Tsy possible zany. Tsy hisy ny aza mieritreritra fandrosoana hisy agnatin'izay condition karaha zegny. Ka io no lesoko maventy satria amin'ny zone industrielle volantsika les zones économiques volantsika io na zone économique spéciale na zone franche industrielle io dia énergie tokony à la disponibilité ndreo société jiaby io. Tsy vitany hoe transport infrastructure fo idirantsika ka le magnaraka am'izay le point magnaraka hoe les infrastructures. Donc am'le infrastructure port agny Maurice port ndreo modernisena. L'aéroport aussi par karaziny satria misy en port fa etsika mitondra sambo regny mitondra entana mampidiky magnaboaka dia vao resaka amin'le mbola fiscalité fo koa tohizany zegny amin'ny resaka douane baka vao amin'ny resaka hoe lalagna mandeha mitondra zo mandeha agny sy ny karazana karaha zegny amin'ny aéroport resaka cargo. Donc zegny miasa ny usine afaka miimporter izy machine tadiaviny afaka miexporter izy produit-nany fini sy ny karazany misircule raha jiaby. Fa ny antsikany zavanareo fo lalagna, zavanareo fo ny port, logistique jiaby misy, tsisy raha zegny ataontsika hoe mampafalifaly regny investisseur regny ke hoe andesy latra hoe tonga avy aminay. Any Diego agny misy tanàna tsy lavitry Diego zo atao hoe Namakia.
eo amin'ny raha tsy diso za 15 kilomètre meladiego na 10 kilomètre meladiego. Tanàna io no mampalaza izy a dia misy manga. Kofa lerany manga, feno manga tanàna Diego jiaby mihinagna manga olo. Mba mihinagna dessert zegny. De vao amindray zegny ny tsilama alafo amin'ny regny ataontsika hoe tanàna marikirikitry regny sy ny karazana. Kanefa zegny lalagna mandeha Namakia dia karakory ny tanàna. Tsy vitany hoe lalagna fo na koa hoe ny électricité raha ohatra na izy iny transformer manga io confiture, i transformer manga io jus. Misy port Diego ary io Namakia io marikitry zao mbola misy lasaline. Aloloanao misy plage atao hoe Ampasindava, tsara ny ramena io koa zegny. Donc zegny raha jiaby zegny tokony apetraka mba ahafahana magnino izy ty mamorona zany hoe le olo misy vola zegny resy lahatra izy hoe tonga aloha fa ho avy aminareo any zay ampiasa volany agnamboatra usine sy ny namany. Ary io tsy fatridiana jiaby misy karakara zegny. Orange feno boka ambanja agny, iry mananasy, zavatra mety agnamboarana jus agnanaovana ka ny raha misy antsika zegny alefatsika agny le matière première, izy mipody amitsika boka koa lesy jus igny agnatin'ny boîte igny viditsika lafo izy ary amin'ny iry score iry leader price sy ny namany. Donc atsika magnano compte mipody afara au lieu que hoe raha igny transformetsika io sur place, une partie consommetsika sur place, de vao ny sasany exportetsika. Tokony ay zegny le ambition na politique ataon'ny fanjakana anatin'le izy. Fa hitantsika agny fa tsy zegny mihitsy raha masetro. Dia misy point koa zegny matomboko agnatin'ny resaka attractivité io natao hoe resaka ty internet éthique. Satria regny société regny mila mezanao rô connexion internet, mila mezanao système, apetrakanao zegny système afahandreo se communiquer amin'ny client rô, amin'ny fournisseur rô sy ny karazany sy ny namany. Donc amorisy internet au début fa mipetraka satria misy câble sous-marin maro mialimenter izy amin'ireny fibre optique sy ny namany regny, de lasa hub natique mihitsy izy région io zany hoe zegny les sociétés magnano tic jiaby tia s'installe aminana igny. Fa amitsika internet lafo, couverture très limitée, anao koa fa miala hely tanàna raiky anao fa tsy mahazo rabe. Karakory zegny anaovanao zao zegny manangina usine anao contacter fournisseur anao contacter client anao, indraindray anao tsy mahazo connexion, indraindray tapaka tsy possible zany. Amin'ny andratsika zao fa mondialisation zao tsy possible olo zegny andeha ampiasa volanana agnatin'ny condition karaha zegny. Avy eo moa igny plus ou moins itovizatsika amin'ny Maurice natao koa iny main d'œuvre. Zany hoe zegny tsika manana chance ny tsika manana tanora maro fa olona be zegny rô fa ataontsika hoe agny Maurice zao tanora bilingue, volagna français, volagna anglais surtout. Avy eo zegny ils sont bien formés amin'ny resaka hoe formation technique. Zany hoe zegny izy koa zegny anao anangana usine ke mitady karazana métier maro sous métier agnatin'ny ao sy ny karazany, efa misy olo zegny vohomagna ino izy ty efa ny formegna momba raha io zegny. Nefa mitsika any jeunesse maro formation technique, tsy haiko nareo mba mandeha mamagny lycée technique regny mba mizaha ino matériel ampiasaindreo zanako sy ny namany fa manahirana zegny le izy. Ary point araiky maventy koa ny atao hoe corruption. Corruption. Bon. Amin'ny Maurice zegny raha ohatra classement zahavy misy corruption ay. Fa rô agnatin'ny top zany hoe zegny faible le corruption izy. Fa ny tsika zalahy. Atsika champion du monde ne. Atsika zegny izy koa zegny classé atsika anisan'le top agnatin'le top 5 ny corruption. Io raha miboaka ambany jusqu'à napo. Io tsatsarinyesanao affaire, tsatsarinyesanao problème, tsatsarinyesanao ny sy ny nama sy ny karazany. Ary magnarakaraka zegny sady farany le resaka amin'ny ouverture internationale, la promotion tsika, accord amin'ireny firenena, amin'ny fiombona firenena maromaro sy ny karazany regny. Ka ino zegny antony azotsika irésumegna izy. Azotsika irésumegna izy zegny dia tsotra. Ireo Maurice agny ny réussir satria mipetraka le stabilité, mipetraka le clarté zegny amin'ny resaka fiskaly ary nampiasa reo infrastructure moderne avec formation ciblée. Zegny nampa réussir ny
ataontsika hoe attractivité agny Maurice. Du coup zegny misy asa ndray roa aza sahiragna mitady olo andeha hiasa fa nintsika tanky tsy traité-tsika amin'ny fond amin'ny tegna alalignany ary itadiavagna solution maharitry ny ataontsika problème stabilité politique et juridique amitsika agny, énergie fiable, infrastructure mila moderne, simplification administrative, ary indrindra lutte réelle contre la corruption. Ireo point zegny koa tsy nitondrasantsika vahaolagna maharitry feno aza mieritreritra atsika fa misy olo zegny andeha handany volanany, andany fanagnanany amin'ny firenena karaha zegny. Hoe ke andeha nangana asa izy amarevaka mareza bominy misy mivolagna raha hely tsy tiany fanjakana izy mahazo ino masigny ino araiky le mandeha tout de suite anao 24 heures fa mila tanàna igny karakory amin'ny trano fanagnanany satria izy le justice tsy haiko karakory tsisy confiance an'le olo e. Izy koa zegny résumé tsy managna confiance amin'ny Madagasikara ny mpamatsy vola bro amin'ny ankapobeny matonga rô tsy ho avy agny satria ireny point courant zegny raha azo tsapain-tagnana zegny fa tsy raha hoe raha anganongano dia regny fo raha zavandreo dia mezagna note hoe non karaha ohatra ka isafidy ihany izy andeha amin'ny océan Indien aleo eny mandeha amin'ny Maurice toy izay andeha Madagasikara no ny antony raha maro jiaby zegny ka ny mpitondra dia mila mamaro ola hoe ary mitondra vahaolagna feno amin'ny raha ka raha hiady amin'ny tsy fisiany asa ro point jiaby ro zegny no mila ndesiny hitondrasana ny réponse mipetraka fa indrindra maharitra. Ke zegny zavagnaby somary lavalava hely ny vidéotsika niany fa tsy maintsy voazavegna en détail karaha zegny izy ndray zegny fa résumégna satria mbola maro atokony koragna fa azoazonareo an-tsaigny zegny ny antony mahatonga azo ny antony mahatonga hoe tsisy asa atsika agny tsisy asa atsika satria fanjakana vanao tsy mamorogno tsy asan'ny fanjakana mamorogno l'usine zegny ankoatrany hoe rabe zegny stratégique fa sinon asan'ny fanjakana mametraka ny plan na politique d'attractivité zegny mamaly ro rantsika teo ke velominy madinidinika nareo velome